mu mwaka w'1998 nibwo hamenyekanye umugabo wafatwaga nk'umutekamutwe wa mbere wabayeho mu mateka y'isi. Uyu ni nyakwigendera Futanga Babani Sisoko. Uyu munyamari utaruzi gusoma no kwandika bivugwa ko yatuburiye Mohamed Ayubu wayoboraga banki ya Kisilamu ya Dubai maze akamutwara miliyoni 242 z'amadolari, nubwo Futanga Babani Sisoko yapfuye mu kwa gatatu k'uyu mwaka atabyemera. Uyu mujura kabuhariwe ariko siwe ngiye kuvugaho, ahubwo ngiye kuvuga ku mutekamutwe rukumbi wabigerageje mu mupira w'amaguru akarya amafaranga y'amakipe ariko nyamara nta kintu umukino n'umwe. Uyu ni Carlos Kaizari. Iyi ukomeje kumva ni City Radio, naho nge ndi Tuyizere Mubaraka. Carlos Henrique Raposo ni rutahizamu w'umunyabrazil wavukiye mu gace kitwa Rio Pardo mu mwaka w'1933, ubu afite imyaka 58 y'amavuko. Uyu yahawe akazina ka Carlos Kaizari ahanini ngo kuko yasaga cyane n'umukinnyi w'umudage wabicaga bigacika icyo gihe Franz Beckenbauer. Ikindi ngo nuko bamwitiriye icupa ry'inzoga yarigezweho icyo gihe yitwaga Kaizari. Carlos Kaizari yatangiriye umupira mu ikipe y'abato ya Botafogo ariko aza nyuma kwerekeza muri Flamengo. Mu mwaka w'1979 nibwo yasinyiye ikipe ya Puebla yo muri Mexique nyuma yuko abashinzwe kuyishakira abakinnyi bari bamubonye yitwaye neza mu myitozo. Iyi kipe ariko ntabwo yayitinzemo kuko yaje kwirukanwa nyuma y'ukwezi kumwe gusa ayisinyiye maze agaruka muri Brazil adakinnye umukino n'umwe. Carlos Kaizari yifuzaga kuba umukinnyi ariko mu by'ukuri ngo ntiyifuzaga kugira umukino n'umwe akina. Amatariki kuri nge ni ibintu nashaka no kwibuka. Igihe cyose sinari mbyitayeho niba ndi guhinduranya amakipe. Iyo umutoza yazaga akambwira ngo we hano ntuzakina, byabaga ari ibintu bishimishije cyane. Kimwe mu byamufashaga kubona amakipe no kuba yari afite inshuti nyinshi z'abakinnyi nka Ricardo Rocha, Carlos Alberto Torres n'abandi, byamufashaga kuba yabona ikipe byoroshye. Ikindi yakoreshaga itangazamakuru naryo ryari ritaratera imbere icyo gihe, bakamwandikaho inkuru z'ibinyoma zimutaka kari umukinnyi w'igitangaza. Urugero ni nkaho nyuma y'uko ikipe ya Puebla yo muri Mexique mwirukanye, bimwe mu bitangazamakuru byo muri Brazil byanditse ko kubera ukuntu yitwaye neza muri iyi kipe, igihugu cya Mexique cyifuje kumuha ubwene gihugu ngagikinira byanga. Ibi byose byari ibinyoma kuko muri Puebla nta mukino n'umwe yakinnye ku buryo aba banyamexike bari kumubona. Uyu mugabo bivuga ko yawamurebaga igihagararo wabonaga ari umukinnyi ukomeye ariko akaba nta buhanga mu kibuga yagiraga. Ikindi kandi ngo yari afite imbaraga nke cyane ku buryo iyi kipe yamuguraga yabanzaga kumuha umutoza w'ingufu wihariye akamukoresha imyitozo mbere yo gukorana n'abandi mu ikipe. Imwe mu ntwaro yakoreshaga kugira ngo atavumburwa byari uguhimba imvune z'abaringa, cyane cyane ko n'ubuvuzi mu mupira icyo gihe bwari butaratera imbere. Ibi byamufashaga kuba mu ikipe akora imyitozo ahembwa ariko adakina umukino uwo ari wo wose, waba w'amarushanwa cyangwa uwa gicuti. Ikindi cyamufashaga no gukoresha telefone z'ibikinisho akigira nk'urimo kuvuga indimi z'amahanga ashaka kwerekana ko hari amakipe yo mu mahanga mwifuza, bigatuma yongererwa amasezerano. Reka noneho tujye ikipe ku yindi. Mu mwaka w'1979 ubwo yavaga muri Puebla bamwirukanye, yagarutse muri Brazil maze asinyira ikipe ya Botafogo. Aha niho yaragiye gutangirira urugendo rw'ubutekamutwe. Akimara gusinya yahise ahimba imvune y'abaringa. Ibi yabifatanyije no gukoresha telefone z'ibikinisho akivugisha icyongereza abeshya ko hari andi makipe amwifuza. Gusa yaje kuvumburwa n'umuganga wa Botafogo wumvaga icyongereza maze ahita yirukanwa. Akimara kwirukanwa yatangiye kubeshya ko yari ari mu ikipe ya Teres do Cordoba na Independiente zo muri Argentine, ndetse ko yanatwaranye na z'ibikombe nka Copa Libertadores na Intercontinental Cup yo mu 1984. Nyamara ahubwo n'undi mukinnyi witwaga Carlos Henrique wari uri muri ayo makipe yombi ubwo yatwaraga ibi bikombe. Ibi byose yabifashwagamo n'itangazamakuru ryo muri Brazil yabaga yahaye ruswa. Hari abanyamakuru benshi Kaizari yari yaragize inshuti, byatumaga akora amakuru atariyo akayabaha bakayanyuza mu bitangazamakuru byabo. Yahoraga ku mateleviziyo atanga interview z'ibintu bitabayeho, byari ibintu utakwizera. Yagurishije inkuru ze zo kuba ari umukinnyi.
mu mwaka w'1986 Carlos Caizari yerekeje mu Bufaransa mu ikipe ya Gazereka Ajaccio, ahanini bigizwemo uruhare n'inshuti ze zakinagayo. Aha yahamaze umwaka umwe maze agaruka muri Brazil. Ibitangazamakuru byaho byongera kwandika ko muri iki gihugu cy'Ubufaransa ariwe warangije afite ibitego byinshi mu cyiciro cya kabiri, kandi nyamara nta mukino n'umwe yari yarigeze akina muri iyi kipe. Akimara kugaruka muri Brazil yahise yongera asinyira ikipe ya Bangu, ariko naho nk'ibisanzwe ahita avuga ko afite imvune. Castor de Andrade wari umuyobozi w'iyi kipe ngo yararambiwe kubona uyu mugabo adakina. Umunsi umwe ngo ikipe ya Bangu yari imaze gutsindwa ibitego 2-0, uyu muyobozi ngo yategetse umutoza gushyiramo Caizari. Umutoza ngo ahise amwohereza kwishyushya, maze Caizari mu kubikora ahita arwana n'umufana ngo wari umututse ko ari umujura, ahabwa ikarita itukura adakinnye. Uyu mugabo yongerewe amasezerano y'amezi 6, ariko nayo arangira adakandagiye mu kibuga. Reka nsoreze ku ikipe ya Fluminense. Akimara gusinyira iyi kipe ngo yasanze umusore bakinanye mu makipe y'abato, maze Caizari ngamubaza umushahara hembwa. Uyu musore arawumubwira, niko kumubwira ko amufitiye ikiraka. Iki ngo cyari ukumuvuna mu gihe baza kuba batangiye imyitozo, maze nawe akamukubira kabiri umushahara hembwa. Uyu musore ngo yarabyemeye, maze imyitozo itangiye amutera umuserebeka aramuvuna. Icyo yashakaga byari urwitwazo kugira ngo batazamushyira mu kibuga. Muri make Carlos Enrique Raposo wamenyekanye nka Carlos Caizari mu gihe cy'imyaka 13 yamaze akina umupira w'amaguru, yakiniye amakipe 10. Aya ni Puebla, Botafogo, Fluminense, Independiente, Bangu, Gazereka Ajaccio, Fluminense, Vasco da Gama, America FC, El Paso Six Shooters na Guarani Futebol Club. Izi zose nta nimwe yakiniye nibura n'umunota umwe. Ngayo nguko rero iby'uyu mutekamutwe w'umunyabrazil wigize akaba abasore bavuye mu cyaro baje kuwuteka i Kigali, gusa inkuru ikaza kurangirira muri gereza. Ubanza hari muri ya kipe y'imfube za Regis, uyu yaba sekuru wazo.